وبارك عليه مرحبا يا شهر رمضان مرحبا يا الصيام مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام Ramadan bulan mulia menggono maha kawasa barunga abdi sadaya buka dongka bersalira marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam Ramadan bulan barokah mengumpulkan ibadah sarang bulan ditambah rizki hamba Gusti Allah marhaban ya syahrul Ramadan marhaban ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam Ramadan bulan masyhur boga cahaya ampun jangan ka alam kubur ka hamba nu bisa syukur marhaban ya syahrul Ramadan marhaban ya syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam wahai bulan Ramadan bulan anu pibungan anu sekali doan di Allah sifat Rahman marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam Allah nurkan rahmatna ka hamba di alam dunia nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam sareng tambah ibadahna tarawih dina salatna 20 rakaatna ditambah tilu witirna marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam Allah mereka bungana dina bulan puasana kahiji waktos bukana kadua malam takbirna marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahrul siyam Ramadan ngagindingan ka hamba harapan
Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam ayo dulur bebarengan menuju rahmat Pangeran ku puasa orang surga nu jadi cukang lantaran marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam ulah unggul kerinduan ulah gadang keanginan ulah bisa kehalangan ku rupa-rupa godaan marhaban ya syahr Ramadan marhaban ya syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam tamasaki asirat mugi Gusti ngaridoan mugi manfasiran ka urang hamba Pangeran marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam hampura abdi hampura hampura kasadaya waktos urang berkumpulna di majlis talim tempatna marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan ku maklum sifatna insan terlepas di kesalahan marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam mugi Gusti ngahapunten kanusan kalepatan mugi Gusti ngahadanan nubutur rahmat Pangeran marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr siyam amin 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 mujib sailin amin 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 amin